van noi muntin le gamtina cheng kuki chate zo se nila alam thuso asi somleng chenala ngai khom ki dingen kahin lim chi ove tun ni adinga ki gong thuso anasim khom taw hite condolence service ana nila lam nidan lilam belgian cycle background mona condolence service ana minahi nampedia ahin khopal so pite ni kangpo pilanga ana po pai phadun phacham khat ki mancha ana min hobung mi hen khosung hile changwal hezongle pon khopi na chule ki thopi na zong ana bol uvin hi SD Kuki in P cycle gamkai NSCN IM le Eastern Flank ho ki ka ki to mo na thu a hi dingin mo a mi pre pressure dizi a ke NAB dan a bets asim thopi ova a bol diva gin mo a chule ke NAB in zong hi chi uniform zong amang po ve tu chen hi ke NAB langa pa na athi amang kuima a poi phaizang incident ti lo dailama suntak Defense Secretary Eastern VV Office of the Kuki in P Southwest Cedar Hills, Apex Body of Kuki Tribe, KISWH's office, Veitup Hulen 795113, Lampi 2 Ahetsa, that 24 April 2026, Zingniho, that 25 April 2026, Saturday, Kanguya Patna Songpi Lam Kalain Kihonlo ni Ho Hizongle, Alam Lading mi Pigel na Alam Plong Kihong Ding Ahi, Monday ni Ho Apatna Angay Zaban Lampi, Kihongzom Kiding Ahita. Lunza Hao Changloi, Secretary Information and Public City, Kuki in P Southwest Cedar Hills. NSCN Eastern Flank Tehin NSCN IM Framework Agreement hi naga tedia apat jom na ima ding ahipoy NSCN IM lamkai ho hi Indian government agent ngan ahitawi ti ang ona ane u ahi hichuchung chona hongbei a NSCN IM hon EF ho mili ahin kapli zo uva pana ukril le kamjong district nga tangkhul mi pi atam zo hin Eastern Flank hon a sapon nu ahitai ukrul a TNL khainu that khon tangkhul zenji le mi pi ki ho thla na chu Kamjong le Ukrul district nga NSCNIM headquarter group thei ta loading atiu ahitai hichu NSCNIM in agyal thei lo be ahi TNL le tangkhul intellectuals chele civil body dang ho hin tangkhul ka a kiboina omlo na ding ti a pan ala zingo ahi chole NSCNIM le Eastern Flank ho kiboina su thep thei na ding pen hi kuki te chunga galbol ding tai lo hi adang umlo ahi ative chole e ho hi atuma kiwai hom na ding ni ho nai cha ahitan hichu amu phadwa chungle noiza ho ki ho to ova ne chin to ding su mang ding ti chu ho lung tup khat ahi TNL le khainu that ho hin tangkhul te bo in kuki te chunga gal a bolding ahi ki song khit lo u ahi hezi chun UNC tru a naga tribe zo se hi kilung khat ta a pan la khom na thedia ha ta a policy an hian o ahi hichidin muna hi e hon iti policy ekisim diuham e ho khutna ahitai That 24 April 2026, Tujingkah Mullam in Aseina, Tujingkah nidan somnam Belgian Mulam khosungNSCN hon ahung etek na uvah. Inni ahal thaman uvin mikhat zong akitong kha 82 akizan chule eho langa akitong kha mini o meti zong akizai. Tuson asebe na achun pacham khat kikapto na zovin CFO ahung lutun milong ho zong apotawe ahin solo be in zawlin langa akakap kitnun kipa ta in eho VV hon Molpang langgay agakap latawi ahin 10 to 15 minutes belin mongkat chepu ahin galkap kitawi ti thu akizakitnin headinga phachu amhola ahi esentezong pang ahitai ti isu umillaw diu ahi nisim somni le li thlatun kumsang ni le somni le gu nidan thum le somnga le git PM Belgian leimata gamsunga huikot koma ke songjang kiti galmasanga Manipur government in eviction abol na khochu IMT in ahung kaptawi tu chanhin akidal lut theinai poi so dung zuya update hin ki bozing ding ahi ekiti Mulam songpal report e ho keu ki thiding ham e ho keu ki sukha ding ham am ho zong thiding ki sukha ding ahi domang te ko chalanga songko pa chu athi anai akai zenge hingta loading in gin chat a e san le songko ho hi pangkhom ahi ve hi ji hi confirm ahi tai litan ko ma ki than ho zong chu am ho ahi bo uve mi than ho chu NSCN Eastern Flank ho ahi bo uve kanile ibol ngal ule automatic mai thal mai chang Ningzat nin kicho uhite ti avel izak kiseya hitam pannabeyan gari icho ovin in sa azong ikite thozing ove gari le in lampang hi khongai phanu hitin meithal meichang ki koining chet taw hite
frontline area a ho ho sa zo sin jong nagam u hi mi pi pe do thing sel tawin mi pi thingam pela apan theina dinga opportunity sun chu land holding system hi velvet lo a kho tai e san le som ko hogam to kinaiza frontline kho zo si chunga hi ji system hi vetchel lo a kho tai nepali lo kon ho a ko na thugu ki mo chu tingpi bung to leblin lampi tha ke sem na langa koi macha hungkal ta hi uvin NSCN ho akal uvin a he ti thu akizatai Kuki National Army Burma KNAB suthing na nisim som nileli April kumsang nile som nile gup Friday ni khua video hung viral KNAB ti a amit ke kampi uwa thadia ke koi ti a tangkul hon a hin su viral uhi bulle bal nei lo adi lo chule KNAB in aki ha khapoi tin hilche na le suthing na a hin nei uvin a hi chule public in i heading khadu chu hi chi video a cadets ki man hon aki van o uniform kho KNAB in aki mangpon hiti a thudi lo head chet lawa thu ki tham khatle khat ki ka ki to mo na thei bozom loading in head sa na zong a hin nei uvin a hi chule a chaina a hin sei uchu hiti a thudi lo ahung ki thezal zinga a hi le ki mo vet loading a hi tai tin pondo na a hin nei uvi tuni kho a ki ka to na atang khul mini ki su kha na chunga ukul a pa na infal zone ding in helicopter in apota ve cycle vela a cheng nam mi pi in gamle nam ngai lut na zala a hin kho ana phalta chapate ni ngai lut vet sa na a cycle bazar chu a ke kha in lamto na nei ding in ki go na a ke nei tai condolence program ki chaile kang po pi lama dia chi pheding a hi in hungun zan na le ngai lut na in gali mo hite cycle mi pi te ho tu lai ta hi Kuki Army hobo bo hi I hin naw ikinep naw le ibel the uchu a hi muntina Kuki te lungmo nga yum thei naw hi Kuki Army te je a hi bo ve anne tui don jong a pha cha an thei lo don thei lova gamsa banga gamla a hin kho mang a hi ve Kuki Army hi le Kuki te gam ta loading a hi min itabanga hin kho amana gen thei athoa ichana pan ala uham ti cha jong gel do lova lumuna ana phun phun hon kinga do ta win thibbe ani ki ve ve a hi ve Kuki Army te ding in tauna in mangjing o hite aji acha to jong no ma hin kho mang talova gen thei tho ho lainat pi thei lo na hi le na ki gel phat angai e Kuki te chapa hangsan jingovin taunan ka hin gel do jingove na ho zala lungdup muding bo I uve na ho tai lo zalen na dinga kinep na ding koima aum tapoi United Kuki Land of India ukyang ne te kho sipai hon ada hla ding agot ule Kuki ten ei tha chai diu a hi nei da hla hi ovin ativa kapuma tawu a hi tai zan hla thu so a hi tai hi chi hi Mulam hung etek ho chu a hi ve amho hin so na pa na planning agon uwa gamla ani izat ham khat gi uwa mi chan avet hli u a hi phat kilim chang lai ta a sudden attack a hin bol u a hi chule ambush building loizong ana to kha azi uwa ta chapa mi ni zong ichan lo u a hi flag bets ko veleu chun NSCN IM ho a hi ti ki che set a hi dai IM hile eastern flank hile I head diu kha chu tang kho che che a hin sei khen angai poi igal mi che che a hi ve tu a hi iso pite new phu ila got te te diu ama ho hi mi somni be itu hlu te te dingu a kho uzong hal ha te te ding ti hi first priority a ekwai diu a hi ilung u neo loading a hi thlalam hui hli news tuni kho a mulam khosunga in ki ha thla chu som le nga a hi in a khat na a paulun ani na a thangboy athum na a seitin mang ali na a thangjangam anga na a
thangtong agup na zangmang asagi na niam khohoi agi na zanglalkai ako na thangmang asom na David asom la khat na mangneu asom la ni manglun asom la thum na lalcha asom la li na thingnei them asom la nga na Simon in amho in chengchu an hal la uvin a hi chule akitong kha hi nu nening ani na nu nem nei hoi atum na Mr. Gosem ali na Mr. Semingam anga na let zakai chule adang dang zong na layuve Tangkol militants attacking Kuki village Mulam Ukhrul district a video imu sabong wa Kuki army ho hoi langge uhitam hoi laya reels abol uhitam ti phun hon na minu lo senin ve uvin Kuki army in gal akap lo le kun akap ding na hi sa uham nu naw chapang ho mun sep ma atha do na ho po na viral sa ajivin galzam danin isai zi uvin social media mo phun loading a hi no naw chapang gam la ke tha do Kuki nam sipai hon galmi ake mai to pi a hi ti zong hi hevin lang mo phun WhatsApp Facebook le social media platform idei mo zi thla loading a hi azan anam boy lai ta kon amo ve ding ham heti a hi phun jing hi uham aphatai phun si le imu imang thodi lo hi lungneu na dinga sei po hi te inam sipai ho gal kap na video ho hi ta do loading kitizi a hi in reels army gal kap lo army ti powa ko ikozi uvin iphun se thebe se dawa hung ke ta do jingzi a hi Tukin het sa na koi tabang sanapati lang chiting hon ki chi theyo hite ti het sa na hung kinai a hi thu le la a hoi tapon highway lang zong hung boy theding in ginsat a hi ta zi in limge chan wa thang lovin ta diu hite thu le la hin phatlam mano ta lovin set na lang zo a hin mano hle tai source from thalam hui li news to the pastor or head deacon chairman cycle area charges subject taw na dinga tipna to khompi pakai hla cha ho I het ma bangwin tu ni kho in mulam langa boina ito ta vin adi in tu chen ge nai hi zong le nam go thlang ho boina ato thu akizan ibol theipen o tawnan a hi zingin eima hobung chi a tawna a pan la dingin pakai minin tip na le het sa na ahung kine pakaya na to khompiu pastor len pu to thang secretary SACLF that 23 April 2026 Thursday zan hi ni kho a TNL in tu so abol na achun so cadets group ho na ho hol do ding jing naw mun vet kol ding a hi tin tu so ananei uve Tangkol Naga Long Working Committee Hon Central Le State Government Hinga Chun Kuki Arm Cadet Suspension of Operation Sonoya Hon Dan Le Mo Suke Na Palke Na Anei Ho Hi Agan Thei Na Pena Achungova Got Na Pe Dingin Nge Na Anei Yovin A Hi Chole Asai Be Na Ovachun Hiti A So Group Hon Government To Agreement Anei khom ho hi dan suke palke ho hi agang theina pena achungwa got na pe dingin nge na anei yuvin a hi chule hi chi group ho hi apan sat namun ovet ko jingding a hi tin central le state government hinga timna anei yuvin a hi source from Nitin Thuso Daily News Midul Kevin Kivet vo Kuki na mipite Kuki mina politics ball gamdal a Kuki mina e mading se ngai to a mipi thlem zinga pathin ki chalo ho ine u hung tangwa ding a hitai gamnga khunga naute ni e da hla diu a hitai ka itwale seding zong ka hetapoi hi chi video hi anave u hite Alu kita nggak baca. Kelapa kokong tu cicu. Minu mi pahinga hetsa Hill Tribe Council HTC More Unit 1 pa na 13 sunga minu mi pa ho hinga hetsa chu a hile Indian Government Noya Election Commission of India ECI in Indian sunga voter list adita election ting le chipi ding ati uto kilhanin Special Intensive Revision SIR na to hi ichen nawgam sunga ahin chipi diu ahi ta zin minu mi pa hon I het thim dingin hi chi hetsa na hi ahung ke bol in a hi aji chu minu mi paten ema
ma in sung chi apan ila lo ule lamkai hon izat ki sei zong le phachom lo ding a hi ze in anoya ki pe point so hi I het wa hi chi dungzu ya I in sung wa vote I thla thei diu I ki su tup lo ule tampi hung ki ka thlading government MLA election lo thin na inei thei lo ding a hi tai a khat na SIR hi 2005 electoral roll le 2025 electoral roll ki vet ka a mapping ki bol a hi 2005 a electoral roll a namin anazaw a 2025 electoral roll a azaw lo le BLO ho ne ki do ding chule 2025 a azaw a 2005 a azaw lo ki le hizong chu BLO ho ne ki do ding a hi ani na chen na veng a hi lo le na vote thla na a polling station a BLO min ne het do ova amho koma naga ki su to dingo a hi amho na boina chu su thlap na dinga a bolding dan a hin sei ding a hi India mi khat hi na a election a vote thla na theidia na min ne ki khum lu ding a hi atum na a lamkai hon hi chi hi donda thei a hi pui lamkai hi na a e ma veng kho chi ho mi pi ade a mi nu mi pa het thim sa a lamkai bolding le mi nu mi paten a ki bolding ho hi eki het khen diu a hi don lova ikoi ule zat dangin election politics a e zo diu a hi alin a hi chi voter card hi Aadhaar card hial a identity proof a ki mangdia government in to gon anei a hi zein mi nu mi pa hon gel kho chi u hi te nga na BLO ho ki thopi dinga unit lamkai hon e ma veng chi a mi khat appoint abola ama chun veng sunga in sona a thlai pi diwa HTC CEC le unit in to gon hung ki nei ding a hi agup na a koi tabangin hi chi het sa na na sa lo a MLA MDC election ting vote thla thei lo le koima oimo achan thei lo ding a hi chi nam pi a dia politics a ilo sap naw hi ding a hi ji chun hi chi hi phata in nga yu hitin adi a mi nu mi paten e ma in sung chi a ikisu tu bule hi chi nam pi politics hi ilo thin naw hi ding a hi SD Secretary Census Statistic and Electoral Toll Hill Stripe Council more namlam kai ho na na ungonga hita by thanglam manlun independent freelance writer tu phat hi thip jen zuna phat a hi poi ki phin na chom chom really sit in protest fasting unto that protest bola ki phin na nei ding phat a hi tai tin kana seitan namlam kai ho na ko lu lut loading a umin a hi me leiten gal e hin bol khum awa alang khana NSCN in e kamun in le lo e hal tha pi un kuki zo na mi pi te din bitna tapui hi ji chun ke ho changtum ke vai hom na ding separate administration nei pe win ti a ki phin na nei ding phat a hi galkap loin galkap intin aki phin thei hon ki phin na neya government no ding nga I hitai thu chi in thi asat pe na het ding a hi ati banga aphat dungzuya ki phin na hi wave anei ding a hi sil thi nunga sanga sil tho kai aphachom poiti I he so ke yun hi ji chun namlam kai hon to gon sim unlang ki phin na chom chom ichi thla pi uvah Indian government ino diu nga ya a hi kuki in pi Manipur a hing na la ya a hi le mo po na hin lau hen lang I chen naw khopi sung zo si a ki phin na nei lew hen pading a hi so ji a thase ding a hi pon I bol thei naw lampi chi a mo po na ila ova a hi le ilong tu bo separate administration pi thin thei na dinga pan ila chi diu nga ya a hi namlam kai hon pi sim ding na de yo ki he pi sim chu thil pha a hi e hon pi de zong lew hen song ko hon a de povin a hi pi de lo khat to pi sim de ding di chu thil hi thei lo a hi pi iti ka ova igam zo siu ki chai so ding a hi ji chun kuki in pi mo po na no ya ki phin na chom chom bol la separate administration lo thin na dinga pan la thei a hi le ela pha du hi talo ham to so hi chan chun a ki chai tai to so abana anangai hom ki dingin ka hin lem che ve to so hin ngai zo se na bon jawin stay safe and stay blessed